So me lau tusi I le tala le leina tusi e Mateo. Se tasi o sa vali, se tasi o vaenga o le whionga pa ia le atua ua masani ai tatou. Matthew chapter 16. Mateo sfulma le ono. I'm going to read from the Samoan Bible. Alon fa ipu e lua sfulma le fa. Se ia o I le lua sfulma le valu. Manuia le tausang fōu. Manuia le tausang fōu. Ia toa, ia ma Jeremiah. Maki ngongofu man ngai kaka o toa. Umang wha manguia le tausang fōu to everyone here, except my son. But it's good in a way because my other son is not here. So Maya, if you can hear me, Happy New Year. I miss you, man. Yeah. O whionga alo tātou wali. Luas fulfa ile fai unga o le mata upu. Ona feta laia tu ai leo Iesu I ona so. Ai se tasi e fia mulimuli mai a te au. Awana e usiustai o ia te ia. A ia ave e ia lona sa tauro ile mulimuli mai a te au. Awa ai se e fia saunga le muina lona ola. E mau ai ia te ia. A o le wha mau lona ola ona o au. E mau ai e ia. A wā se ale au ngā ele tangata pe a whai na te maua le laulangi uma. A e mau lona ola. Se a fo I se mea e a vatu le tangata e tongi ola hai lona ola. A wā e saula tali o le tangata whaatasi mana angelu ile mamalu o lona tamā. Ona tauia lea e ia e taitasi e tusa malana ngaluenga. E moni o te whai atu ia te autou. O lo tutu mai I nei nisi, e leo o ia te I lātou leoti, se ia lātou wa aia lea tali I o le tangata, e sau I lona mālo. Ona tue suia e la ia lea o lau tuspa ia, I le salamo, o fia lava ua whaitau wina el tātou taita I le nei tae au le salamo lea. Ona one of the cross reference on me tfia fa soa ile nei tai out. Now tango I tue fai tau salamo atoa o nga le valu lava ia foi upu. Psalms 124 1 to 8. Fameka la kuspa ia analese anoa Jehova na ia te tatou ia fape atu lava Israelu analese anoa Jehova na ia te tatou ina ua langa mai tangata ia te tatou. Po ua lato folo ola ina I tātou, ina ua tupu tele lo lato wita mai a te tātou. Po ua tātou ma le lemo I le vai, po ua lo fia I tātou I le alia, po ua tafe mai le vai wha maua lunga I o tātou lunga. Ia whawhetaia Jehova o le na le tu ina atu I tātou ina ia saia I o lato nifo, ua so sola I tātou e pei o le manu mai le matasele, a e whai manu. Ua motu le matasele I le ua so sola I tātou. O lo tātou fiso soani o le suafo I ova lea o le na whaia le langi a toa male laulangi. Church, le kalesia le whanau le atua o le tātou tau tinonga lea o lea ana lese noa Jehova. E moni na e poto, e moni na iaia o pol kalame mau fuafuanga, e mongi o iso tātou nga le mamai. O niso tātou le kausanga e le whāta o tolia I se mai. O niso tātou le kausanga o lo sao ma folau lango le lei sa o lau folanga. Ai peitai ana lese anoa Jehova, in spite of all those. E ui lavanga le lei ma pol kalame le lei le whainga o lo o langa o le nei le tātou tau tinonga o lea ana lese anoa Jehova e ke le o mai le ngeima mau. O nisi foi o tātou ua whapena ona a fea I le vala awal maliuma le oti nisi o e pele I o tātou loto. Fea ngai I tātou ma whanau noanga. O nisi foi o tātou sa fea ngai ma whanau noanga ma mea e whaavatu ia ai le tātou fōlanga le nei tausanga. Mea lui tau ina I tātou e te ono fesilingi ai le moni o le iai o le atua whātesi mai tātou. Ai peitai ana lese no Jehova tātou te le tau mai I le nei malu. Le nei langi le lei saunga le mu, tino a toa ma le anganga, ona o lona whaatasi mai.
E iai talamana na ia le salamo le femai ana le se no Yehova na ia te tatou. I want you, if you know something about Hebrew and even in Greek, this is in the past tense of the present tense statement, same statement in the New Testament. Le ia le ngo Iesu Emmanuel o le wa ia tatou le li. Au I la femai sa ia tatou le tua, sa ia tatou Yehova. He was with us. He was on our side. Things of war, people, tatou mafau I taua, tatou mafau I ta'alonga lea, e le whapeanga o ngai iai o lea tua le tatou au. He wasn't just present here. No, he did something. He was actually fighting the battle for us. He fought the battle for you and for me, and that's why we're here. O le mea ngā o tātou mālo ai, mea ngā o tātou wola ai, mea ngā o tātou wo mai ai, esea, le angana au lea tua mai tātou. Can you imagine tātou, pe ang whapele I au lea tua mai tātou? O lesi mea I taua, ia I loa le leo whili. Mai karaki spa ia, I le whenga I ngafou, o tātou whili o ai, tātou tele o tau matangata. Ai pa ngā lea, e le sau, wha lea ngangar ki Apollo, e sau I tino. E sau I tangata, peo le pese vai leanga o fia e lesi vai keimi ngai whai mau mea maali e si o tō lua. Mai, o le ti Apollo e oso mai tua. E kami mai lau kerfongi, e kami mai lau kasengi, o leo ke quotinga kunga lyrics o le pese nga. A misi a kolto o lua, a ele lua, o iskemi, e kami mai lau ko lua. O kako whili la, e mo I whalea nganga, a ele sau lea nganga, e sau, e oso mai tangata. E oso mai mea tupu, mea no whakoi, ia e malamalama le lei o whili, ia e malamalama le lei po ai oe, ia e loa le lei lo o tua. Ai le whau au pia lau tala noa, ke whimanga o ia te oe, whaima whamanatunga ia te oe, le ka ua I tātou. We are Christians. Au le ngōrka ko ministry, o lea grace recipients. Any Christian is grace recipients. So se kerisiano lava ua whai tātou mataunu unga o lea lofa tu noa o lea tua. Every time those words come out of your mouth, o lona taunu unga o lea, humble yourself. Why? Because we are all recipients of Christ. Nothing that we did or going to do will help us meet God's requirements of judgment. Nothing will satisfy God apart from His grace. And that's why we are called Grace Recipients Community Church. Because every time you consider that and know who you are, o le along tau tuunga, e ke vaai fwai lava o ia te oe, ma e wha ma o lalo lo loto o sea, you're just a recipient of His grace. There was nothing through marriage, nothing through works. It was grace. Whamai o tātou anga salapea, na maliu Iesu mo I tātou. Whamai, we are saved by faith, by grace, through faith. What does that tell us? You did nothing. And God never satisfied with our sacrifice and all. Peong sa noa isunga to ina nei tai au. Olea, obedience is better than sacrifice. Why? Because sacrifice is nothing. If we lack that, what? Obedience. Ilea, mama tila mai loa, lea lofa tu noa o lea tua. Fi manga o lea whamalosia te ole nei te aus wha upunga wha apea, tātou mulimuli loa ia Iesu. Let us follow Christ. Tātou mulimuli ia Iesu. Le nei tau sanga male tātou savalinga, notice the word savalinga. Ka kouke le mua, tātou te le o wha lau kakai le ala, tātou te le pule tātou direction. O le a pule mai Iesu. He is Lord. He is the leader. He is the shepherd. We follow Him. We imitate Him and we hear His voice and we follow Him. Makara Iesu o ma moe la tau te loa, lo leo la tau te mulimuli mai fo I a te au. O le arwhai longa I loa I ma moe Iesu, o le whaalongo mai loa ma mulimuli. Don't lie to yourself. Don't lie to your church. Don't pretend that you are God's sheep when you cannot hear His voice and you cannot follow Him. A sheep follow the shepherd. I lalva ai, I le tātou mana tu natu ai I. O le aso tātou te whawhetai ai le tua pēr kako wa ai ngai kua. O le aso tātou te mo'omi ai le tua pēr tātou wa ai ngai luma. Ma mau, fia aso, nei sa tātou wholau mai ai.
le atua na fai mai kala kuspa ia ata vita I fai mai analese anoa ia na ia te tatou analese anoa Yehova na ia te tatou ia whaapea tu lava Israel. Fai ia whaapea tu lava Israel. When we say Israel in the Old Testament, we're talking about the redeemed ones. We're talking about the people of God. Just like the church in the New Testament. Ole mana onga la ole faisalamo I ole nei ole a ia whaapea tu lava Israel. And this is what we need to do, church. Ole a let us say ole whapalangi ngai ai fai mai. Let Israel now say. Ia tatou whaapea atu ole a analese noa Yehova na ia I tatou. You don't just consider it. You don't just think about it. You need to use your mouth. E mo mia whao ngalo fufonga ia, tatou te whapea tuai, leli analese noa oe. Nga whaia kako fufuanga, ola le mau fufuanga. Ola le mau porkalame, ola le mau plans, ola le mau moe mitinga. Oisi moe mitinga e ainga marifina ngalo le tua. Oisi moe mitinga makua le ainga. Makua le feai a tai lava marifina ngalo le tua. A felon taunu unga, ka ngu lava ile taunu unga e fina ngalo ai le tua. Ola la kako me fai, ole fai atu, fai ako ya analese anoa Yehova. Analese anoa Yehova, tatou tele manu malo. Analese anoa Yehova. Ola le unga ngakala analese anoa Yehova. Ole e ali le ai o se mea tatou te mawhai ona fai. Everything and all things would be in vain if it wasn't for God that was on our side. Nga au tatou male tua. Ko salfa e pulonga lua, there is a repetition there. And in the Old Testament, but in the Old Testament, when you read something twice, just twice, it will tell us something. There's an essential truth about this passage when you see something come 2 times. And in verse 2, exactly the same thing. Analese anoa Yehova na ia te tatou, ina ua langa mai tangata ia te tatou. Ea, po ua latou follow ola ina I tatou. I did a bit of word study in the background in this. Alang fai mei follow ola ina I tatou. Ole ata lele ai ma se fasi mea lava e ila ele kako fili ia I tatou. We are vulnerable. Nothing. You are nothing. In the eyes, mea ngā pero kala fekso, faftai le tua I pese ma vi inga le tua le nei One wise man once said, I also look, you hear the song they sing, you know what they believe. You know their theology by their worship, by the words of their songs. And I thank God. Thank God for our worship team. Thank God for those songs. Na tu sia I lato e Lord finangalo le tua langa song e ka alea kau poe e leile leo sau kusi pese e le atangi ai le atua. Ngā lava ese lava le upu Jesus a ku ai honey or baby then become the best love song in the world. O ila e momi ai e tātou le loa le lei o le mele o le fai mai anga le ai le atua le mele kupea kākou pa ua follow la inga I tātou ina ua tupu tele lo lātou ita. They would have swallowed us alive when their anger was kindled against us. Let me tell you this much, church. As long as you are a follower of Christ, you can never run out of the enemy. You can never run out of haters. You can never run out of enemies. O filo Iesu, o filing au kako. Leanga le pelo Iesu vai mai, a whapenga I tangi au, iu na whasiotia. Let me tell you, have that assurance. E ongo misi lau kār kirkiki. E ongo misi lau kui steak e piksilinga e fia ai le misi oe malu I tau mawhainga tau leo langa. Isia, God himself promised it to us. Ea, e whea ngai mai tātou. I ola fia pe lava tātou isia, because we know tātou te loa tātou atua. Ea, o le tātou atua e au mai tātou. Whai mai ngā au le atua mai tātou, a whai mai ia Iesu I luma le whenga whau, o te iai pe lava mautou, se ia o le unga. Oka, o haisi kala e ke mga awai, e whamalo se ioi.
O hangi si whamalosi te mo mia, when God can do anything, present everywhere, know everything, promise His presence with us. Pamai e lesu tangata e talapelo ai. Amana kalakuspaia I, then the waters would have engulfed us, the stream would have swept over our soul, then the raging waters would have swept over our soul. Blessed be the Lord. O mea umanga kupe na tu e tutupu ia I tātou. Ai peitai ngā au I tātou mai Jehova. O ka haka ke usiano o tangata ola whawhetai whaasolo a koa. E sea, le ngai te iloa o mea umawa I tātou o mea alofa a lea tua. O le whatonunga la rei, whamai kara kuspa ia whawhetai a Jehova o le na tui nā tui tātou, o le na le tui nā tui tātou, ina ia sa ia I o lātou nifu. Pe on whātu, the fili e le eisanga magi a tātou. Ko ia whea foi upo pese, mea ngā e le usua ka whasal pese lea mai, sa au alu atu I a Satani. E ke alu au me whai a Sakang. E ke laku folo ola o e Sakang. Me whenga le usua ka ulok pese ngā, mai, fire, fall on me. You want a fire to be fall on you? Nothing like that in the Bible. There's a fire there, but it's not for us. It's not for us people of God. Lea la mai, I whaftai e ova o le na le tui na tui tātou ina ia sa ia I o lātou nifo. Talking about the enemy. Mai, e le tui ina I tātou e ova. I le fili ina ia sa ia I tātou. Ai peser ke usiano vai mai e fia alu e Sakang. E le whaakanga e le atua le mea nā. E sea, e le se mana ia oe ke lua whafsanga e Sakang. But may blessed be the Lord who has not given us to be torn by their teeth. Our soul has escaped as a bird out of the snare of the trapper. You know, le kala le mai ua sola I tātou e pei o le manu nei le mata sele a e whai manu. Ua motu le mata sele I le ua sola I tātou. You know, ele I misi ka kou I le snapper ki Apollo. Ele sao tātou. You were right there. Ngā makoai maua le lei oe I le mai leia ki Apollo. But while you're here, what's happened? Meka kuspa ia, ua moku le makasele. That's why you escaped. Olea, ua moku le makasele. Fa whenga moku. Salva po e valva mai, o lo tātou fisosoani, o le suafa o Jehova. You know why God says that? Through His word. We have a part to do what? To call upon His name. Oi, Jehovah. Wala watu le sua fo Jehova. Asia, la nga maua ka kou, nga maua tātou, ai aia ka kou. Ele sai ia tātou ngi fulfili, ele follow ola ina tātou. Asia, nga momoko ele atua le matasele. That's why you're here. The word is, the trap has broken. Wangausia, wamotusia. O le ala le kala kaka nga maua makasele au faola ina, ua sola. Ale whakongi, mai ia whaafetaia Jehova. O le alanga mea whai, o le na le tu ina atu o tō ina ia sa ia I o la tō nifu. E maua lo le mangu makasele, the very next thing o le kausami ai o le angal makasele. Nga maua oe, aia oe. E sea, God reached out, God intervened, God broke the trap. Nga ngausia le atua. Le makasele. You know, there's something very vital there. It's the presence of the Lord. O le iai o le atua whamai, ana le sea noa le atua. Sa vau pe lua, anga le sea noa le atua, ka ko masangi le talafasol pito tangata o le atua, a iai le atua o malo, a le ai le atua o le malo. Whanau le atua tato savalinga le nei tau sanga, e umi foi le kako savalinga. I'm not a prophet, but the truth is we'll always face obstacles that shake our journey. Ka ke whea, ngai pe lava malu I tau I leo langa, e matua lulu wina I lava I tātou. You have lived a life enough. You have become a Christian long enough. We're experienced ngā long enough. E loi o e lau me whai, pe a koe whea ngai tātou mati ngā.
A koe whea ngai o ema tinga, o ele la whea ngai ma tinga, wha maua lalo masa ili le tua. O ele ngai le whea ngai ma tinga le yo lo kaimi, reach out. Alofa meka kuspaia, o ele ngai le pa u, ye whai keke o e pa u. Asia, le ngai, e o mari kaimi ke pa u ai. Sooner or later you will, but when that time comes, know what to do. Ye loa lau me whai. I will complain, I will musua, I will fiki asa, ta lia man whaftai, whaingata, o tinga, o manguia, o le lei, o le anga, e o mai, ta lia man whaftai asa, e kako iloa, o lo o iai le atua whaatasi mai tātou. Sa walinga kako ngai kausanga whanau le atua, that is what's going to happen. Ea, e whea ngai tātou mutinga. A kongo yenki ngā le a tātou to ilalo ai, ai leo le mana onga le nā. O tātou mana onga, ia tātou whea ngai mati ngā tātou tutu mau. O le mea la le so e whai. O le mea le Christ recipient e whai. O le mea le kerisiano e whai. O le mulimuli. O le mea le so e whai. O le mulimuli. Esea, le ngai iai le so e whai ma so e le fia mulimuli. So kanka whai kau, kako whai taunga mai le whea ngai ngā mai kako spaia. Mai ona whetalaia tu ai lea o Iesu I ona so. Ea, ai se tasi e fia mulimuli mai a te au, auane Iesu stai o ia a te ia. Whekalai so, wharinga mai, e iai lea vangoa, pe iai foi so, e whai ma so mata o ka ngakau so o Iesu, ai le fia mulimuli. You know, not every Christian follow Christ. Not every Christian imitate Christ. Not every Christian do what Christ does. E leo kerisiano uma e whai ale whina ngalo o Iesu. E leo tangata uma ua ta ua so e whai Iesu mo la to whai a onga. When I say so, o leo punga so e sauma le ngana tuset kuspa ia Methodist means student or learner or even follower. Not every follower follow Christ, so-called follower. Not every student, so-called students or learners learn of Christ. How do I know that? Then Jesus said to his disciples, Jesus says to his followers, to his students, to his followers, yeah, if anyone wishes, if anyone wants, o tangata manao, o lona manao lea, ia sau ia te au, o le mea ngai e whai, o lea, first, deny yourself. What I'm doing this morning is to give you the formula. It's like giving you the left and right for our journey. Ko kia ke oile strategy, ko kia oile secret of having a successful journey. Ele fa pe ole ale fe ngai tatou mawhainga tā, ai atu tupu whainga tā, o le mea lo ke mga e keu le lei lo loto le tatou sa valinga. O le mea mua la mga whamei lea tua. This was so intensive, so deliberate. Ile ale ora lea Iesu, first and foremost is what? Deny yourself. Fa fite oe, al fa sa moanga e whamei, ia aua ke usi skai a oe. Asia, ama mea kakuspa ia, o le mea pikusilong kau fase se o le loto o tangata. And many times we follow our hearts. That's what the world tells you. Believe in yourself, follow your hearts. That's not Christian. Mea kakuspa ia, don't trust your heart. Your heart is the most deceptive thing that exists. O lo loko e kau fase se, e kau whawalese a wako rapi mea umai e tātou. Mea ngai mau e mo mea e tātou, le mulimuli tai mapi e tātou la ngona pea, le si ufafonga o le leo maa moi. E sea, le aima se mea le lei e sau i o tātou lotu. E maua pea lava ngor ki apolo o tātou lotu. Oh, whapeo kerisiano e fio Iesu, of course. How many evil deeds you have committed throughout last year, and you say that. Whemai, ana lesia noi ova. Kala ngai whai I kau sangare uma. O le kala ngai whai I kau sangare uma ngai olea. Anga awha pele ai ova. Ele ai mase mea ka koe mwhainga whai. O le an whai longa I loa e. O lo iai ova e tātou. Whai longa mua lava lea pe o ngā pesera uri el salamo lea. Olea, you're here. Ale ke vai mai mau kirkilo aku. Ale ta, ele I whalenga ina I tātou, o le whai longa le nā,
O lo iai Jehova mai tātou. Ngā maua ole mai lei ele sa ia oe. Ngā iai ngalu ma tā whenga. O kalanga it's a metaphorical statement e whakakau I tangata. Ngā iai ngalu o tangata. Ngā iai ngalu o whawhita auli. Ngā iai tā whenga. O mea ele peti e tātou. But you're still here. Why? Because God was with us. Whape ngā. Time like this next year. Pea whapea e o kuai ele sau Iesu. Pea pefo e o kuai o lau ke ola pea lava. We're going to say the same thing. Ka ko kepa foi kua ma mana tunatu anga le se noa Jehova na ia tātou. Here in ka ko fai tau fai upu in ta upu whenga fo. Jesus was talking to his disciples. O le so o moni la Iesu pe on vatu e loa le mulimuli a Iesu. E whea kai ma whainga tā ai mulimuli a Iesu. E mulimuli a Iesu I aso le lei, pe a mai Iesu I tau le olanga, e mulimuli fo I a Iesu. I aso whainga tā. Pe or kala lenga whaia tō sa moa inga ualami e langi lam ka ngala. Mai, if you're not with us when we are defeated, you shouldn't be with us when we are victorious. Al masangi lang kako, e fia ia Iesu inga ua mafia laukanga, e pei ke mai a Iesu, pe a e kango kua le se me laukanga. No, fia ia Iesu, I temi uma, o whai longa ngā o le so o moni. Ma sau ale alu whongkalo, ma le prayer meeting, ma le loku, ma le aonga sa, ma le au karvou, pe a iai le me mana o ia Iesu. Ki ngā ngai whalongo ku, o ki ngā ungungu ai whamalusia. Ki ngā ngai whaalongo aku, ua molelo manawa, le isi pengsinga lau ka vale, a e alua. Pe a whape ele mea ki mga au ia Iesu. Ai aso longa le lei ngei mea. Fiu Iesu e whaakari mai ia oe. Mai kala Iesu, whoever wants, if anyone wishes to come after me, a kango ole upula e ngā ole wish ole wants ole desire. It's actually in the original language. A man fasa mo ai se tasi e fia mulimuli. But ele malosi lo manatu le upunga fio ki mga ku I say now I say manao I say loto e mulimuli mai a tau. On memo mua ngai au ane Iesu stai o ia te ia. Ole fasa mo ngai fasa mo ele mele mai deny yourself. Ale upunga deny yourself e mali ele ngā kuspa ia. Ole do not consider yourself, disregard yourself. Do not talk about, do not draw attention to yourself. Say no to yourself. That's what o winga mga le upula. Kero whanga ole tua, whato aso longa le lei lava, whaka whaingo whia kali e oe le upole tua, whaka whaingo whia kali e oe lo uso e vai, whato a whaingo whia tali e oe, whainga tā, ile o langa kio isiano, pe a pasi oe il suenga ulfale le aonga Iesu, ole a deny yourself. That is the admission. Ole mea ngai pasi ai loa so skeu siango, ngā mawhaila e oe, o ngā ngofo I vai o Iesu. Ole a, deny yourself. Ele mawhainga e whamalosi, pe awa pea ngā keu ska ia oe. Ole kwhasa moa kule deny yourself, le whanga e ko inga. Ele mawhai ona e on sai, pe awa pea ngā keu ska ia oe. Ele mawhai o ngā e tō anga, ngā e whama ngalo, ngā e alofa, ngā e loto maolalo. If the self still reigning, you got to deny that self. Afa pe ke alu kaua, alo mafaufaunga iai e ke sau, ia e sau e kere oki. Ia olo mafaufaunga iai ia auange e oki. You're not worth it. Alu kaua malo loa, you are dead man walking. Le ese kaua e fai le pape, you spend your whole time protecting yourself. No, you go there, you either kill or be killed. E ke alu e fasioki. Ke alu e fatoi lalo. O le mea ngā le e tātoi, o le mana o ngā le e ola manu malo.
Ai le se tau ai mangu malo pe o fekso ngai lo pe ngai karika lava ma le ufi fatfata ma le pulo kau ma se vai tala le ele malo ka ko se kau a fa pe nga ngai ki feng you need to offend. You need to attack. And how are we going to do that? You're not going to do it with your helmet or your shoes or your breastplate. You can only do it with the Word of God. Afa fe fea ngaila le fili pe afa pele loe oe le upu ale tua le pelu ole nganga. Afa fe ngai loe oe le upu ale tua pe aun kai alu le anga sa le fi alu fa longo le upu ale tua. We're not going to win war with just defend. We need to offend. And how are we going to offend? Only the Word of God. Kasi lava le offensive weapon ile full armor of God. Olea ngau le upu ale tua. Ngau le upu lava le tua e tau al tatou taua. Mea ngā whai me riska māloa ngā. Take the word from me and I will die. Why is that? Lea ngā e koe ola i keusiano. Ola whaia inga. Ka milo o sa kangi sa upola ka kou ese le aise ka koa upenga e tau ole taua. O le mana onga leo ka kou kausanga nge le whanau le tua. Ai wau loa i ka kou tatou mana onga mo le nei tausanga. Ku la lo mana onga ngā iu au kawha. Ai se whai atu le mana onga le mga o le tua i tatou. O le mana onga lea o le so o moni. Mana onga leo le Grace Recipient. O lea e fia mulimuli a Iesu. Kele keu siango e fia whai maso ai le fia mulimuli. Kele keu siango e kaka fia o le langi ai le fia whai are fina ngalo le atua. Tele tangata fia no futupu fatasi ma Iesu. I le o langa atali ai le fia whai mapolonga a Iesu. Fai so la va kala le ale ngata le matou la va inga kongon mako fale al mako inga Samoa. Don't be fool. Ele fa pe pule o el fangolo olanga. Ele fa pe kupu o ya oi. Ali o ya oi. I expect o alu le langi. No. There's nothing like that. No. Asa Yesu ele saungi kupu. Ele saungi ali. Esa, kele kai me kupu aka ko ali o sa mo me kala tupu tangata uma. It's not going to be like that when the real king come. And when he came, this is how he's going to address us. Ele fai mai ia le fai fe au le ie mal fa maun. Le matai sao le ie male tautal sao. Ele sa me le kupu mama lue. Le ali sili, le ofisa, mama lue, le tia akon. No, fa me kala Iesu, o le upu la fa ngā mai, le au na, le ie ma le fa maun. And that's us. O le au onga, mongi la, o le so moni la, o le mana onga lea, e fia muli le tupu, e fia muli le tai. A o le kai le i, lango le upu la i, fa mai, e kering fa palangi follow, o muli. But the word, the actual word in Greek is come after me. Come after me is not the same as follow me. You know why Jesus say that? Come after me because lang fa meka ko spaia e va iti le ala. Ele fa ka ko fa la ka kai. Ile ala e kau ile manuia. Aya one after another. Why? Because you're going to be judged one by one. One truth that will change everything in your Christian life is this. Know this. One day, you're not going to come with your church before God, before the judge of churches. You're not going to come with your pastor father or your preacher mother. You're not going to come with your deacons or your parents or your mentor. You're not going to come with your idol before God. You're going to go by yourself. And this is what the judge is going to say. Okay, tell me, what did you do with my name? Lalo me nga fai. Nga e mulimuli.
Le kala la ngai Yesu, mea whaka Yesu, come after me. Why? Because Jesus has to be in the front, and you're not going to be on the side. Why? Because the road is narrow. Narrow gate, narrow road, which is the road that will lead. Ile mea lai fi manga o Yesu. O ka koula, e fia o ile polo mise Yesu, ai le fia come after Yesu. 3 verbs in that verse, which is also the 3 things I want to remind us. First is that. Olea, deny yourself. And more is your wanting, it's your desiring. What are you desiring? Olea lo manao. Wow, mangao ngayon. Afa peo ele Efeso ko lua mau ki ngoa lo mangao ngai ye mau se to lua lele. Afa peo o ngai failo ko lua o lo manao ngai ai ye sui ia lo to lua. Lelo ingalo ka ngai sui like have another wife or have no, what I mean is change. Change afa peo wa tamai tele ia sui fa kuku mai lalo le tamai. Afa peo spend kele ia kau fai keke spend le swinga nga ale kala look for another spouse. No, that's not what I mean. Church, ole manguia, when we say Happy New Year, when we say manguia kau sang fo, that's what we mean. Olea, ya ver kau sang fo tatou te mulimuli ya Iesu. Ya ver le kau sang fo tau sanga tatou te mana na o ai. Ile mea lea, ole deny yourself. Deny yourself. You can never work with the person next to you if the self's still there. Say no to yourself. Disregard yourself. Let the attention not be on yourself. O winga umanga ole kala ngaya inga. O amea ngakifanga ngawan ngai kau sangat fana ole tua. Eke mawar kali of silinga, let's skip to verse 25. What is your desire? What is your dream? Look at verse 25. Awa aise fia saunga le muina lo naola. For whoever wishes to save his life will lose it. You can spend all your money, all your time in the gym, eat the right food and do everything. When God wants you to die, you will die. Our days are numbered. So I'm not saying to carelessly look after our bodies. No, look after the lei o Tatou tino. Afa peo o lau fa mua malonga o ka inga ngai so you can live longer. Whakao ki ngai a kualis kenge probably fitter than the 80% of the Samoan population. if that's not right or right. Aya, ngau kia. No, God allowed it. Don't waste your time on things that you cannot control. We have assignment to do. Olea, follow Jesus. Faile ngai kau sama mulimuli. Faile mulimulinga ya Iesu mo tatou manao. But I want you to know this. Menga fe kale Iesu, ai le faua se fale. Ngofo la lo mafua le lei. You know, ai le faia o me tangata mulimuli fa longo le me fanga le tua. Ya e loa le lei le taunu unga mulimulinga le. Fa ko au mangei yang fa mai Iesu. O ke alu Jerusalem ya. E sa wa ina ma fatinga ina o to ina o le au kusi upu la o staulang sili. Kala nga Iesu, ai o mai I ngale lua verse e vai, mai kala Iesu. Ea, ai aisa se fia mulimuli mai ke au. Me mua deny yourself. A le deny yourself e ke le fia, e le mawhai o enga mulimuli a Iesu. E lo se mulimulinga e o I se kau ai o oe. E lo se mulimulinga e kau I se kukupu ai o maso mai au le leima. E lo se mulimulinga e o ile whakere ingo o kupe ma kau. No, it's not. O le mulimulinga e o ile whataunuina, o le fina ngalo, o le tua. Le mulimulinga ngalo ka ngaka e moni na wala wina le tua. Ngalo ka ngaka e whai mo ia le langi, ngake I loa mamala mai. You know the funny thing here? E sau Iesu whai mai, o le mea ngā lela walu oi. You know what happened? Kolosi mai, oin kolosi. Satani. E ala mai ai, ala mai ile tai sili o le aonga a Iesu.
Mai kala pekelu. Leli ie, ele tupu se mea whapengai a oi. You know what Jesus say? Whakoa uma ngai e fuanga whai Iesu ya pekelu. Simona Paiona. Ele o se tangata na whailo atu ya te oi. Aulo utama. Couple of verse after that, and here he say, Satan. Was he talking to Satan? He was talking to Peter. How many times in ngā kau sanga o kunga yaku, ngā ala ngā kakaua ia I kākou, ngā kaua I kākou sa kangisea, because there were many times ngā interfere, ngā whalawe I tātou, matoro poa I tātou, me whina ngā loa ile tua I o tātou o langa. And that's happened. Pe a le loa I tātou le au tū, le taunu unga o le mulmulinga le, le mulmulinga le ngā expecte pe kelu. I say, me o Lord, me pe kelu, Lord, I will not let you. Okay, le whakangara me kupuia oi. The strong, evil word there is rebuke. He rebuked the Lord. Ale makala oi, that's what you're going to do to your king. Olea, you're going to rebuke your Lord. Pe a le loe oi le wha moe o le mulimulinga. Wha lea nganga o tātou mawhauwhau. Wha whaavavau o tātou mawhauwhau. Ia I loa le mulimulinga. O ngā alea, o ngā le whaile o oe masātani. O ngā le whaile o oe matangata e whaalawe lawe le whātaunu wina o le whinangalo o le tua. La whinangalo le tua, alu Iesu Jerusalema wha Satorina. Ai kolosi mai sa kangi e ala ia Peteru. Tai tai o le kalesia. Ea, whaalawe lawe I mea ale tua. Mwhaianga whai au mwhaiwhi au, whaianga whai oe mko inga, whai ka koma keu siano, alu le ngaluenga le tua. Ai le mawhai ei ona tu ua le oso mai o sa kangi au. Pea o pese. Tango lima lua e lo to lua. O alti a polo e oso mai tua. Tango lima lua e lo wha atua tu. I lo e kale si, I lo o langa. I loa lau sa valinga. Tatou te loa le lei lava. Po le al, po la tatou te maua le ola lea pele ai. Ka koke loa le lei lava po tatou iai le mulmulinga lea pele ai. Fa whenka koe loa, fa upunga, fa mai lua lima. A wā aise fia whasaunga le muina lo na ola e mau wai a te ia. For whoever wishes to save his life will lose it. This philosophy, these teachings of our Lord, put the world's philosophy upside down. Ai fia ola oki. Mea mai Iesu, a fia fua ia pala le fatu. First you stink, then you become flourish and green and provide that sweet aroma that everyone will run to. Amen. But whoever loses his life for my sake will find it. O ai e whamau maulo na ola, ele whafkai ia Iesu la kau mai le me whamau mau. Ele lo inga o whamau mau whangale waste, no, o le spend, drain out, empty our life for Christ's sake. Ea, e maua ia. Ave mai whaupunga soa, for what will it profit a man? A wā se ale au ngā le tangata pea whai, nā te maua le lalolangi uma. Mai kala le sia o kamfusunga e sero o whānai. Tyson Fury. Mai, ola la kupere oe. Times 60 lifetimes, still I can't finish all this money. But that's not my identity. Ele oha ulenga. Olana me kan fail tau watu. Money is not an issue here. It doesn't change anything here. Ola fia, ola sa lotu, ola family ina. Ai se a, wa iai Iesu iai tātou. Ole manguia ngā o kausanga le ka whai mai, Happy New Year, manuia tau sanga whau. Ole whai o tātou mo tangata mulimuli a Iesu. Ela ka ko mulimuli, wa le Iesu kau ke leilo loa. Ela ka ko mulimuli, wa le loa ka kou le ala. Ala ka ko mulimuli, Iesu himself says, o au nei o le ala o pumoni ma le ola. O au nei o le areto o le ola. O au nei o le vai o le ola. Make la inga oe, mole oe, mangawa I whale anganga oe, mai oe, oki oe. Pe ale a Iesu. That's why we need to follow him.
Leisa si mea mawhai tātou. Pea normal mulmulinga. But do not forget the first step to that mulmulinga olea. Deny yourself. Deny yourself, church. Deny yourself. Whawhite oe lava. Kelo mea ngā oso mai ai. Ua mai mau loka I ngoa lelei. Mai mau loka reputation ngau fia mga vali wha maangaia. I say ame o makangai. I say ame o leangai. I say ame o masu fasofa male pelepe. Because of this, I failed the first step. Olea, deny yourself. Oh, this life you were living for ourselves. We're living for ourselves. Satisfy ourselves. We do everything in this life for ourselves. But the true meaning, you know what? What is the true meaning of the Christian life? It's not you. It's God. It's God and others. O mea lofa ua watu le tu ia te oe, e mo isi tangata malevi inga o le tu. A kongo yung kelengia kupe mea lofa ua watu le tu ia te oe. A kongo e maua iso kala anga lelei. But the main purpose is to glorify God and to serve His name and to help others. Nea nganga wako le, imagine pia pe, e whai melea tua, okay, whai whai la aunga, au sauele aia masesi e la aunga. What's the use? So what God gave me, it's for you. What God gave you, it's for me and the body of Christ. Deny yourself, the first command here. Second command here, lea, ia ave le sātaru. O le fia mulmuli mai, whawhite oe lava. Pe aua le uska ia oe, uska ia Iesu lua, ia amo lo sātaru. O le sātaru I o lo tala noa I whainga tā o le tātou o langa. E o lava I le oti. The context is Jesus is going to die. And Jesus say, if you want to follow, deny yourself. Second, pick up your cross. And all those things, no one's going to do it for you. You yourself deny yourself. You yourself pick up your cross. The other truth about the cross here is this. Each and every Christian have his own cross. You're not going to carry mine. I'm not going to carry yours. You have your own cross. You pick your cross and you carry your cross. I'm not going to carry yours. I have mine to carry. And each and every one of us carry our own cross. Ia, oki oe ia te oe, oti au ia te au. Ola i o whaingta, se alangol mea moni ngā whatstau, ilo tātou o langa. Whatu a lava, o ngā whai pe kelu ia, o ia Iesu ia pe telu I mea nei, ae o mai I le tūlanga mako e whesilingia pe kelu. Can you imagine if Peter was you? Mako e whesilingia po le Iesu e lea ngā walo ia. Nisi la te mia tātou. We manage to deny ourselves, but we don't want to carry the cross. And sometimes we just want to carry the cross, but we don't want to deny ourselves. You can do any hard thing. If e angu ma ingosia whai kakau kala, you're fine with that. But you still have that small self living in you, ruling, controlling you. O isi whai keimi o lau alu Iesu pe o whea kure sia songa sarcastically. O lau mo Iesu, He expects us to follow Him. But when He turned back, e leo Iesu mulmulinga. Or sometimes He turned back, la ien mulmulinga, e le sakau. You probably hear something like this. Okay, a whero satau. Le i o whakongunga, whawhiti oe, mulimuli mai, maamo sakau. O le ale wingo ngā kala, tātou loa mea, tātou loa o onga, tātou loa whina ngalo Iesu, ai mā, I whewhi, I pala ai, aunga tā tātou, I whainga tā, mpopua ngā o leo langa. Me longa tolu, and the last is this, whamai, umalonga whawhiti oe a te oe, in other words, umalonga e le kouskai oe a oe, in other words, umaloa o ngā e uskai, ma whaile ali I mauali, whawhiti oe a te oe, Amolo sa kaulo ia saulo la ia le mele olea mai ile muli mai ai ia te and follow me. To be a disciple
or a follower, or a student of Christ, we need to obey these commandments. Mga omia, lo tatou mulimuli I whaatonunga ia. O le upunga whaliwinga ngā, o longa winga lea, to be a disciple or a follower or of someone in the sense of adhering to the teachings and instructions of a leader and in promoting the cause of such a leader. And that's what we do to Christ. Ia tātou, whai tātou mai a onga mai a te ia, tātou loa na o onga, ma tātou whaai loa, lana mata lona fina ngalo. O nei ngalo, o na whaftai lea tua, ni whanau lea tua. We are here. We are here today. Nisi foi o tātou aingo le mwhion tātou mafuta. We are all here. Le ala ngala, o lo tātou whiola pea. O lo tātou manuia pea ila lea nganga. Ona o lea tua. I loa la o e manuia. O le mea le whai, o le acknowledge His presence, acknowledge His work. Mai o tō whai lo atu ngā luenga a ona a ao. Whai tātou maso e usitai a Iesu. E amo tātou sātau. Ma mulimuli I a Iesu. That's the secret of a victorious journey this year. Whanau lea tua. O lea. Usitai le li. Peon sau noa tatai tai. Usitai le li. E sili atu lo sacrifice. Whako a mangongi lama tātou taulanga. Pe a mua kako uskai I le li. A le eise uskai inga. Pe a le eise I loa. O ana fionga. Lua. A mua kako sa kaulu. O lea. A wad pala aiti ngā mawhengata. Tolu. Tātou whaia se mulimulinga. Follow our Lord. Abide by His word. Do His will. Ma tātou whai whaatasi. E tusa e malona whesoasoa ni mai. O le silea whina ngalo le atua I tātou. Le winga, le mea ngau whaatonu ina I tātou. Whai mai. Awane I ngalo se mea tasio ana mea alofa. Mai o tō whaelo atu I ana ngā luenga mamana. Tau watu mea na whaia e ona au.